Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Banyatai halor, bantek lakam ya kejing ai trading license ki barjela, ki bawan sengkam hajuai. Haka arpulai trik mentau bena jelio Rajar Arpo, u executive member, jong ka Giant Hills Autonomous District Council, ubak mi ya ketnat taxation, ubak winning ji sungo. Ulalum da kejelang, ya ki wahe shnong di katu kanitli, ki shnong ki ba na juai. Kini ki wahe shnong ki de, na kitu ki shnong ki badan markhap berkijaka balong yo. Bagantop ya ki ba na katempang ya musyang, lat labo, mukerdom, lom suyung, New Hill, Bad Corlin, Colony. Jadi sekian man gua kuwa dasnem pala itu. Dia sekian ka dis council untuk mencari atau penemkam gua jadi ikhtiar. Andrai gua untuk ni ski dan ni kerja gua mulu dis council. Kau di gua jenong gua ki tahu man effective area gua man commercial area. Gua ini gua kelami seru ki halor literally ki nongren. Kalau nongren gua nongkong ni kelami di benda yang ketika kecing trading license da i negara yang senang yang musiang negara yang kamu senang nak terbawa yang ngabakan senang yang kamu produk kibi-kibian senang dia penbaik dari orang i senang i cim di kile awak trading license yang imni dia dekat parsemen dekat bor yang komiti dekat bor yang senang awak pun trading license dan kata tak kau benda kau kebantu bida yang kelam itu, walaupun ni pada kamu council, walaupun ni kita pergi macam, walaupun ini kami kamu macam, tu isu ni, sub yang trading license bumi mana, kata tak benda kau lingkong, benda kau dia kelam di benda di benami, dia kini itu cengkia bahaya, motor wah, follow up gibru, man benami, tapi lada cami. KIM kau citam katkan ke benefit. Dan kau lewan tak dibentai yang kini migrants semua. Walau di migrants kau migrants worker. Ini orang register ni hak itu kita belum ni. Definitely yang hak ini boleh dijaga. Desasum, open depi ya kita kami kita. Dan keniman kau kamu tu senang ni kalau ini kesini ceruk kau dia in charge. Pada itu orang kita kerana hak itu agent juga council. Dan hak tu senang tu yo kesana tu council. Nanti tahu ini asai, kerana ni ceruk ni benda. Private nanti council yang district. Tentu kita kami ini. Kami nedok cipti nedok bulan Januari. Da deputy warning yang kini ke NOC yang ki hadian ketika kejut kapang mak da tandara dan tidak ki man na prodi yang kicnong kat mak apa ni kicnong jual ni man i tahu bondo ki dukan yang ki tribal dan tidak ki WM hidupan ni yang ki dukan yang ki tribal man pura ada trade license. Jadi kita ginang kerja yang ki register ki cepat labor department yang state government. Untuk itu lah kami yang ikut kelam orang yang mencari itu, wah orang atau negara yang garis council ka MHiko yang hanya register dan pakai untuk service yang garis council untuk hak kita ini kamu secretary yang untuk sejuk itu. Seperti kau berhak sedang hak asal Januari. Jadi itu the WMI komiti gua cibun perkat ia putar kikam ke hak yang di area yang ini. Di kelam ini halor ke benemi. Ebati bahai ini ke cenong ini ke dong yang ini pun hak bila benemi nanti dah kerai macam resmi betapa ada cemi kibon kidukan ini ke perlu ke lek yang ini ke benemi ke percak ya kita ke anya ke council kita ada brainstorming kat kam cenong yang ini andai hewa em ini kalau down kalau ni kam lek ini cuman rangkat ni ke council yang ini kita kam yang ini kam ini cemana macam dot yang ke council. Oh ya diskusi haji atau leakage yang revenue yang council. Di bawah macam ni hari ini kama ngai ada huyo lepas khabar wa council yang ini macam crisis kusukai yang ini bani. Dengar kau yang in charge yang taxation angkat officer
Di discuss itu department wa senyap to iwa. Ukon no iego hechnang wa. Uyo iego jingi krelang. Hago check gini gi illegal traders ko wan naba. Kata umur ni non tribal. Iba kam ka rule ga jente hal autonomous district terding badan tribal rule 2015. Wa ginu bi non tribal go one set up yang business yang radaman retailer ada wholesaler nunu kom la am kam obtain gi trading license. Tani kisngi na gleyong i daga enforcement wings da perchang u likely lengo kharai ni trading license. Andai to go sugi ulai soro i corner yang ga district ne ga jurisdiction yang i idram ne kisngi bi tu khod gi ni hechnam to wa kwa u e ga responsibility kakile o kamu mangi ki bru yo ga council ko ku bar no ga council wa kwa o e gi jing krelang wa am kamu pentip ki ka go lum jing king gi jing am yong gi ni gi non tribal traders ka go wa u check ki wa am gi trading license la to am gi trading license to pentip ki mar so office kana office u ble am kam keto to go ga decision go chimi balik ko arle ya kelami jing itu bang benemi constructions wa the kenja assignment la naga responsibility gi wechnong wa la cham gi ginu gi bru ko le la practice yang ni benemi construction apo gi area yang ki jajar gi locality yang ni to pencitom gi kat kam ga ain anda go pentip gi council kandang go council le go am kam berangkat gi kre lang yang gi borchnong kani la go gi decision bale ko wole to hajing to ogini ki micron labros ko wan chen ki thau ni iba kam ga an to am kam yo gi gini non tribal employees service license tanre gini la yo bijing bon yang dikar ko wan here na ko wan mala wan kre di business establishment go per ini daw bijing dunaya yang man power yang untuk usuk yang ulai kanrai segaman gi kendong kan cerat ya gani la mot 80 wa ki we chnang to kre lang gi to 80 ndai pani gi kre lang wa ka office ka ki wa khana wa ginu gi non tribal go wa wan kre ha ginu jek kre wa ki we chnang to ulum gi jingkin ubo gi jingkin gi jing am yong gi non kre bar jela gi jaja gi chnang yong gi bale o check pentip chi council wa am gi gini non tribal service license wa am kamu yo ke kamu an bru kani la gi ni rai go rai de beta ajinga to ogani professional tax ni ba kam ga an yong i wa unu nong chong ni apo gani ga area go ha po kam sur o am ga jingmi ga jing kamai go cross ya ga sanpa wajar to am kam obtain you gani ga professional tax la office kar kam career ko phero chong kam ga trade la na ke business ko oble ya gani la mot da ong yi we chno wa hap check yi dukan tang yi non tribal ang rewat yi tribal yang bila wa am kam yu contribute am kam sugi ya gani go fees ko to sugi manga ko ya man cha den pa ya gani record na office chamwaro sikat tu mangani leakage leak untuk ko sirke untuk oke ko he ba Jadi daw ngayo wala da kinong chong hi yang gari jentia hi is and west jentia. Wi kre langi ya go sugi gini professional tax. Nado i government servant, hado i businessman, hado i local driver taxi ma, local taxi mani chami wa em gi jingkerban wa uwi wan ra generate revenue council. Na kamati bi kamon le wa em he gi jingker pusa bisake ga. Ini to gi jing perchang yang igam ga department wa kamu wan ra ya ga stop iya gini ga leakage to urus katu am dosu ya election ngam no dong bon election go bunje buru nu ye no le ye ong inu bi bunta andre the practice nga I be very clear wa without NOC from wa chnong wa not license itu to kam rule si bo mem helo entertain yang bitik documents ko e gi claim ga kau kamin documents to am kam gi ga NOC no chnong am kam gi effects am kam gi documents ni to hajing to tende rai kalam ya sana bajar nga tharaya ha binimi ma
penyong pimut resmi ting benimi ma ne waris ga ni ichu ne la yegani gawi ya chana bajar den kleu ga ni ichu bai kalam ni o concern lomba chnong itu untuk pai itu yegani ga ngai dang tikop ki de kalam ne o chep ki o kanthop chana bajar kiwi ki dukan wa da cham ginu gunu go practice ni benimi construction ta ka an am ga pun sistem ni wa yegani mat ne da ko bori da ibori ga chnong chep ki bat tibi kana wa office tu me ka im tu ong e bori ki o chim ginu nu ga chong kate da very clear o yarap ki o detect ni mai mai bine wa sistem me gini man pori dunai to gi he chnong e bori ki wa detect ki gini gi illegal traders dan LM benemi transaction go practice di lokal pertib di office to kam an rule to ule im kam penalise gitu di berubah to hajinga to kate nah ni isni udah da am go bi meeting go ngakot ge ni kamera menang ta ge isu go kelipi o ngadong ki wa uni to banai o renew go ye gi tak license ki da isu ge direction go wa apan biang gi ka number yang gini nongkre oke kini non tribal employees maka kam rule ka mau ki wa gini to am ka mulyo ye gini ka non tribal employees service license ui pu nongkre non tribal kaya kini hado negisni wan hawa da extend ya validity yang license hado 30 June ne daw ni lockdown tengah ada ki direction wa hachwa gani labum ye gi open biang obtain ye gini ka non tribal employees service license I renew license okay very clear dikata mandang to ada ki the chimel ga decision ko mar khabar ini rajinga to gini ki transport ki ka jo hi gita da happen dia ni ga ka hap submit di office kampu ye go fulfill gini ki direction go da rai gini license ki very clear to issue itu renew license okay the shortage of manpower aku bagi nak kira yang enforcement wing si wala da waro tip iwa ka kamsulong I man ka staff ka ndaya gani ngalam tip ai yi kunno naga por man mi gam ni gidi waro ngana do wa chim charge ko ya men charge ka taxation to bot pachang pa ini jinga agni isi waro dab da tho ele sagi si wa di piu I gi bru ngani nu batman guru nakam agni department ng ikhanang wo ye uri chep ye gini gi illegal traders and illegal migrant workers niti daw ye gani nang lai proses nang lai wani wa inunu department ko dunakam sel po forest ne po revenue wa dipiu no gi po department yang I kanang wa ye ko dong gini daga mon ne wa jimu jong gani la to kadam ye wan check dei daw dunai gi bru perchangi gi pli mem mem check perchangi re woro si kendong ncer untuk usugi niti daw man I perkat itu yu he chno rap tip sibun ne ba hab ye ere ki na kermen nomor gani rap ko I